thirtu le ngai thatu te ningani sibai le vek kule tun truma chon tukin lama FIFA World Cup in khe result time bul kantran anga chumi zo lama zanin in khel tur fixer tele football thuleng te khlerangai thla khona nei chho donong o FIFA World Cup in na nei chun zom sel ania ni zan le tukin lama te in khe result ngai nom tak kan soi towa chung te chu kan soyang khanin England in Congo an neya Belgium in Senegal an ne bok khami result kha chu zingkara karon da to milo highlight sakle ta ula tuntroma chuan USA le Bosnia kan na soilan lo atang hian bul kan tran don ane kan soyang khan USA lam hi athleng turam an ni ya Bosnia lam hi beisei pha ba karon che tha team kha an ni ve bok inkhel a mu noma soita kangyen inkhel a mu noma USA lam hi kim lovin an khela ma se an chak ta tho he in khela hin USA heng gol sat tum ko an neya Bosnia heng gol sat tum som pakhat nei ve thongin in khel pumpui thlera Bosnia lam an chung nong thata an in khel to kan ti point kan sei suan lawang rampani te San Francisco Bay Arena Stadium anin machona amuna mi pui sing ruksa riat zariat somni pasari pungkho min in khel ente hi amuna an khat vek ani red white and blue in thuam fen tam tak an oma USA tin an au rui ane hein khela in first half un top market minute somni panga na Florent Balogun chon ache that chun zamin ma an hroina goal a khonga ball thataka alak chu defender Marhamovic so chiang zetin abuma hemin nu yan Florent Balogun hian aveilamin goal a pet luta sikhat fa in first half an ram hi ma a hroi puita ane second half khel thaveu ma se Florent Balogun hi minute samruk palina no chwa ania Bosnia defender Tarik chon nunglama arapa video assistant referee endikani nuwa red card mang no chwa ane USA hi player pakhatin an kimlo zui bok tian red card muta Florent Balogun hi round of 16 a khel theidon talo ane amai ro chu minute somriat pani na Bosnia lam hian an nor luat an tora free kick choin box bon shet ta train Malik Tillman chon free kick hi a chui luta Sydney fain ma an roi zuita ane tian USA team hian record thar an siama World Cup knockout match an chak voi ni na ni yen European team laka World Cup an chak voi ni na ani boka kumsang ni pani khan Portugal an neya khamin nuwa khan an ron chak le masak ber anita ane hei ba kain an record setak chu an ron thai chia a European team laka an tlo European team laka chak nei lova match som chung zet an kal nuwa ni zana ma khan an record setak chu an ron thai cheta ane Florent Balogun kha oyom khop maya tournament kalme ka goal thum akhung tling towa masela 16 a inlan theidon talo ane Bosnia lamtan awuyom leya World Cup knockout round an lu masak ber ni hin an game masabera ro an chak zo talova knockout match masabera an tlom hal ane tian USA team hian ne na an chanta ka wang hian round of 16 a Belgium chu an machon don ane anin tum tok phianin arinom inkhel result lam chu kal san taila inkhel tur fixer rama luta ila zanin san lai pelte naktu jing lama te inkhel munom tak clear tur awmang zanin san lai pel song pani le chan ve hian Spain le Austria te chu anin machon do na anni pani in machon tur hian ngai event a hlo hle soitang khan song pani le chan ve anin machon do na Spain team hi chak tura ngai sa te po kan ti thei hial anga probability a po chak ring an tam hle Austria lam hi chak theina chance an nei hi 10% ang chawin an chuta abak zong hi Spain team chaka ring te chu an ni bok rampani te tum som paruk zet an noin machon towa Spain hi tum ko chakin Austria hi tumli an chak ve boka in ne to khi tum thum an nei to ane anin machon masak ber hi 99 kuma khan ania Spain hian siko fai ngota ne na changin anin machon nung ber kumsang ni pakwa po khan Spain team hian goal thum goal khatin ne na an chang le bok tanin machon nung panga hian Spain team hi an chung nung khop maya tum khatin draw an nei ti lawa chon an chak vek ane hemi wang hian Austria team tan be seitur a che ang reng khop maya ma se knockout system lama hi chon rin thiam a har sa ane engpo a thleng thei tun round ron lut thei tur hian Spain lam hi group A cha khelthuma tum ni chakin point sari nen ma hroi tu ni chung round of 32 hi an ron luta an che that le an machon tur
Austria lam hi group J lama Argentina Algeria le Jordan tenen hoven point linen panina ne chung round of 32 hi unload ve boka tuna Spain en hian anin machon don ta ane Spain team lam ha group C sa an che thatok lo te po kan ti thei anga game thum an khela goal nga chau khongin golero an chho lawa Cabo Verde laka po point thum an lo chok lo nge ani kha te an machon tur Austria lam hi game thum an khela tum khat an chaka goal ruk khongin goal ruk an chua an goal chua hi tam angreng phian mai inga po chani ta se tun tum anin machon turi a hmu nom hle dona Spain team lamero kan da sang thei tura ngai ane heng ba kain mizomi puite poina kan tran MMA Portugal ponak duk zinga anin lan dona Portugal baka Ronaldo tran shim te tan chuan naktuk zing darli le chanve inkhel hmunom thlir tur aum dona tho ma chan aum done Portugal le Croatia te chu anin machonang tundin mana Portugal chaka ring hi probability tanga anlak dan chuan 55% ang vel an neya Croatia chak ring hi 19% anom ve bok rampani te hi tung group ron thleng thei tur hianin Portugal team lam hi group ke a Colombia DR Congo le Uzbekistan tenen anom hova khamia khanin Portugal hian poinga lot sokin round of 32 hi anronin pet kai ane Croatia lam hi group L lama panina anni ve boka England Ghana le Panama tenen hoven atop zana an chaka khel thuma point ruknen tun round hi anron lut ve bok ane group K le group L lama runners up ve anniya round of 32 hian anin machonang rampani te football chanchin hin tum riat an loin machon towa Portugal hi tum ruk chakin draw result hi tum ni auma Croatia hian Portugal hi inela lian tham kan tia hian anla hne mielo ane Portugal lam hian anin machon to hawa goal samparuk an khonga Croatia hian goali an khong ve to bok inkhel poimo zola hian 96 European Championship hang group se sa anloin machon towa khamitum han Portugal sithum fain an chaka Figo Pinto Maibaka Domingo Sengol an khong ane major tournament anin machon masak ber ani bok kumsang ni somparuk European Championship round of 16 in machon le hian hemituma hin Portugal sikhat fain an neya minute za somparuk na Cristiano Ronaldo shot rebound so Quaresma chan moizetin apet luta Portugal hi European champion anni kumkha ani nge ya Croatia ne chunghen champion no moi an choi ane UEFA Nations League kan sang ni somni pakhat season khan tum ni anin machon masak zoka Portugal goali goal khatin an chaka Croatia lam hen chak nei lovin anin machon nong zoka po Portugal hi goal thum goal nin an chak le hemitrum hian Croatia laka Cristiano Ronaldo hian goal thum akhung nge UEFA Nations League lama hian sangni somni pali khan in machon le hian anin machon masak zoka Portugal lam hen goal khatin hne na an changa November thla khan in machon le hian goal khat vein pein anin hne tok le bok anin machon to ho han clear hit chuanin Cristiano Ronaldo le athian te an chung nung filor lak maya tun tuma hian engang takin nge thil ron thleng le don ne soita kang khanin tung game hi chu hmunom hle don ti achianga inkhel enman hla takte po kan hmu ngei arinom Cristiano Ronaldo le Modric tetan apoimo zual hleya Cristiano Ronaldo ikum somli pakhatau pa ni to hian World Cup tumruk ain lan towa Luka Modric ikum somlio pa anive to boka FIFA World Cup assist nei thei upaber anive mek bok Real Madrid ta te po khan anlo khel dun towa tun truma hian achak lo zok hi chu FIFA World Cup atring dam chungin kan mang tha to turangai ania hemi wang hen he game hi apoimo hle don ane rampani te hi tlarlai lama anin tum viau turangai ania Portugal lama Vitinha João Neves le Bruno Fernandes te an hmunom turangai ania Croatia lama Modric Kovacic Maibaka Susis te po an hmunom le turangai ania Baturina po a hmunom le yang tlarlai lam anin elvel hi a hmunom phian turangai ane inga po chunita sein khel hmunom tak han be seita ila ingang result nge kan hmu kan rin lomle cricket thaing khela enman to ber hi dollar sang khat zaruk le pariat lai ania tundin huna cricket hi an thal zo vek to ane thir to lampo nak tuk jing ma in khel hmunom tak in clear thau kan be sei pui chawni e
in khe result le fixer lam chu ka san tai la football thuleng lama lut chho donang o tun trum chu hurricane an hneina an chan hnuwa media ten an zona a chan dana tang hian bul tran ta ila hurricane chon media ten an zona chu changin thil chiang sa anie game har satak kan ma chhona ma kan hruai lo ngal rungot phei kha chu thil har satak ani ma se ti tak tak nanen thei top kan chua tuin break kan nei hnuwa phei kha chon thil a thleng tuin break kan nei hnu phei kha chon thil thleng adang lam ta hle kan khel thatak zeta thil mak tak ani do theina nei anga ya han sut pop chi po ha an nilawa anin fitin an theina kha asang hle amai ro chu poimo ber chu ti manga kan tho ho na kha ani ti ma hian soitak in hero kan mamo nin kanin hreto thrina kei kani emo pick four tani emo kan ti ma player then khat tam tak te po hi hero ni thei turin hun tha an neya tun tuma po hero anom leya thil lo mum tak ani enga po chuni ta se ti manga kan khelna kha aro pui emma ato pa chang kan ti trau na le kan beidon du lo na kha a hlotling ta ni ti in hurricane chon asoi alan share point thu thar aron neya England team chungchanga an zona churun chang vele ta yin khain khel han ti so len tak nei anom thu asoya chu tu dang ni lawin Jordan Pickford ani thu asoi Alan Shearer chon han en ta ula gol ma saber an chua kha en teu Jordan Pickford khan a chua ho angreng khop maya tam tak chon aron pe tha emalom anti mai thei ma se engul kha akhar thatur ania Three Lion team tana khatiang holam no tung gol chukha thil holam tak ane Jordan Pickford khan adang thaya engol akhar thatok lo wanga gol khalut mai ani tin Alan Shearer chon aron soi ve tat mai Chelsea lampoin mithar ni jang khan an seng lu ta Atalanta tangin Palestra chu an seng lu tak thu puangin aman atan hin sum thanem tak an sen thu an puanga kumsari dai contract an zia pui thu an soi bok Palestra hi kumsom ni pakhat mi chau anani ya Chelsea hian ama tang khan senglu tumin an lo hel chiam towa tuna Chelsea hian an senglu thu an puang fel zui le ta ane contract an zia pui po atam le na roe Zion Suzuki po English Premier League kan mudon ti achiang ta Zion Suzuki hitun din huna Leeds United chon inrem na an nei pui tak thu puangin tuna tang rei lo te an senglu thu an puangang Suzuki le Leeds United te hian mimal thila inrem na an nei towa permanent po inrem na tuntling an nei to ni hin an soibok Japan tan FIFA World Cup a chethazet mai Zion Suzuki hi a hlutna hi Euro mak te doi somthum vel ni turangai ania Leeds United hian an senglu thu an puang thuai don ta ane Toni Kroos point thu thar aron neya German team chungchanga a hmudan churon soi vele ta hin Toni Kroos chuan German hin world class player ron ni theitur tam tak an kol treu maya chutiang ani wang chuan world class an ni ti na ero alani love world class player chong ke ma danglamna athlen tur ania chutiang player chu tun din huna Germany hin kan nei tat lova kan kalphung hi adik tok lovin kashia ma se kan no pangjok te an ron tha chho zel anga chumi huna chon heram hin hlotlin na po achang le zel bokang world class deu hi kan nga lutuka ron thang chho thoi se kan la thain karing ti hin Toni Kroos chuan asoi Ibrahimovic point thar aron nei vele ta France team choron fakle yin tun din hona attacking lama chon an that ber thu asoi Zlatan chuan tun din hona attacker tha zol panga han thlang chuak don ta ila chung panga zinga pathum te chon France lama mi hi an ninge yang chutiang khop chan he team hian player tha an kol rui maya han en ta ula Mbappe te Olise mai ba ka Dembele te an tha emma attacking lama chon anni tlukhi anom lo ane chung ba ka desert the way te Bradley Barcola te po an lakol thei ania France lam hi chu attacking lama chon an ngai tu om lo khop mai tin Ibrahimovic chuan aron soi Thierry Henry point thar aron neya tun din muna Michael Olise chu tha ati hle thu ron soin Mbappe po tha thoma se France team a chon Olise chu poimo bernia a hriat thu aron soi Thierry Henry chuan han en ta ula game tina hin ani hian danglamna athlen zia maya planet dang tang ron kal emoti mai tur ane Olise tiang zela a khel chawani ngat chuan tuna kan soya hin aro pui thei zokin karing ti hin Thierry Henry chuan aron soi Roberto Martinez point thar aron neya Cristiano Ronaldo chungchanga an zona chu ron chang vele ta yin
Roberto Martinez chuan zona hi tam thin khop maya tun din huna Ronaldo hi a physical din mun a tha ma in soiselna anei love kan game khelle tura in thlak danglam kan tum lova ani hi kan team ta na mi thaber ania attacking lama kan nei thatber hi bencha kan da na chan tur ka love Ronaldo hovin kan kheleang ti hin aron soi Croatia le Portugal anin machon huna Ronaldo hi kan hungei don ti achiang ta he Chelsea lampoin mi thar senglu tur anjong chho ze la ni zan lama khan inrem na nei pui chu nei le ta yin Palestra an senglu nuwa Pep Chaviria chu an senglu tur thu an puanga ani hi Rayo Vallecano tanga an senglu tur thu ti chiang ta yin aman chung changa tlap pani te anin rem thuai dona mimal thila ero ni zan lama khan inrem na tlon ting an nei fel ta der mai kumsom ni pariata upa Pep hi tundin huna Rayo tan khelin a che thalle ya Chelsea lam hian an senglu thuai don ta ane Jürgen Klopp point Germany chu a inkol don ti achiang thokhat ni hin alanga Fabrizio Romano atarlan danin German ram enkol turin a in hon tak thu aron tar lang tatlat mai Fabian atarlan dan chon Jürgen Klopp hi German team enkol turin engkim atifel to ni in aron soya Nigelsmann hian cham chon zom du vioma se German Federations lam hian an ban thuai do na chumi so lama Jürgen Klopp nen hian in biak na pa ngai takin an kalpui don ta ane Jose Mourinho po astrict don ni in alanga media ten an tarlan dan baka Fabian tarlan dan chuan Real Madrid player zong te chu khun khan takin abe theu do na chuta chuan player thar senglu an mamole molo chungchang chu Mourinho hian angai to don ni in an soi player te abiak dan atong hian chuak tur le domzui tur te po atifel don ni hin antar lang bok Cabo Verde President Jose Maria Neves point ni jang khan thu thar aron neya anram chuan Argentina chu an hne ngei tur thu ron soin Argentina an hne theina chu za ani thu asoi Cabo Verde President chon han enta ula Argentina hi champion lai le ram thatak an niya keni lampoin Spain kan draw theya round of 32 kan in lan ma sakbera kan khel thei bok he World Cup ya ro pui ma thon thuro pui bi kan hut chia do na chumi tan chon champion lai nge hi kan ma chon do na kan hne ngei bokang ti hin aron soi ve tlat mai Liverpool lampoin ni jang han defender thar chu an nei ta in rem na an lo nei pui to Maserens team ta na season liam ta in lan ta Jeremy Jacket chun ni jang khan an senglu tak thu an puanga aman atan hin euro mak da doi somsari pani an sen thu puang hin kumnga le chan ve dai contract an zia pui thu an soya kum khat zia bel thei turin in rem na an nei pui bok Jeremy Jacket hin tu anei show ang reng khop maya ma se Liverpool hin season liam ta khan in rem na nei pui hin season liam ta azo rol khan an senglu theina turin in rem na an nei puya season azo rolin tu na Liverpool hin an senglu thu an puang ta ane Italian media ten antarlan danin Rafael Leo chu dutu antlem ta tial ni hin alanga Portugal ramtana afe chona be se phawlu tuklo ne tarlan ani pialama first 11 achang lova hemi wanghen Rafael Leo hlut na hi atlak niam pialama adu tu te chan an hoi san tran to ni hin an soi Rafael Leo hin AC Milan acho san ngei arin oma tundin mona amorim chon adu lo thu asoi fel to ane hemi wangen achuang ngei arinom chho towa tundin mana Premier League club tenen soizom anlani chunzom reng thau ane Victor Gyökeres point FIFA World Cup atanga antlak nuin media ten anzona chu changin khain khelahan athalo zo kan niya chakphu jok France antlange keini lampoin in siam thana tur tam tak kan neya kan ti chhowe zel bokang khain khel bi ka chon chakphu jok an chake tien Victor Gyökeres chuan aron soi Barcelona lampoin ni jang khan thu cho an ron nei vere ta Julian Alvarez senglu an tumna konga ti sual an nei lo thu le phakariti an man lo thu an ron soi Barca President John Laporta chuan Julian Alvarez se made in senglu kan lo tum towa senglu kan tum ma sak tum kha chuan City khan an la lu ta tun truma po senglu kan tum le ani mai hemidana hian thil ti sual kan nei mi alova FIFA na aphalang thlapin Julian Alvarez se kan dor ane chuta chuan in lungoi lo an no mani chuan soi thei kan nei lova danang thlapin engkim kan kalpui tin John Laporta chuan aron soi
Manchester United point shawmai ni chu senglo du vioma se an senglo lo na chance asang chhota ni hian aron langa English media ten antar ran dan chuan shawmai ni hian tun din muna Real Madrid chamchun zom turin thutluk na asiama United team chu zom atum lem lo ni hian an soi hetiang ani ta kha chuan ahmalam hun hi achiang lo ta hle lil lam point ni sang khan an player poimo ayub boyodi chu amanzat an phut chu anron soi fel vele ta boyodi manahin lil lam chuan atlem bera pawmilen somriat paruk an phut thu an soi boyodi hiramtan ache tha khop maya Morocco team in next round an lu na konga po mitrang kai tak ane hemi wang hindu tu po an thanem to hleya adu zinga Arsenal City mai ba ka United ten thom an nei ring hle hetiang ani ta ga chuan cheuchun zom thei anin ring lo ni hin alanga li lam hian amana pawmilen somriat paruk an phu thu an ron soi ta hem mai Liverpool defender an captain bok Van Dijk point ni jang khan thu thar aneya Van Dijk hi Turkish League champion lai Galatasaray chun senglu an tum thu an ron soi vele tatlat mai Liverpool hian kan soyang khan Jeremy Jacket chu an senglu towa antlar hnung lam hi thuam sak bel an tum zel chumi huna chon Van Dijk hi chhor an tum lutuk to lo nin an soi ve tlat maya thudik lo hei chu Highland le anga yang engapo chunita se Van Dijk hi kumsom thum pangami ani hnai ve towa Liverpool rin roll turatan chun aupa ve hret to hemi wanghen Van Dijk ken khelna mun chantam na turlam azong mai thaini hin alanga chumia chuan Turkish League champion lai hian senglu an ron tumta ane Tottenham Hotspur lampo an talna angreng khop maya nisana ma khanen tonali chu an senglu tur thuron ti chiang fel vele ta hin an tlap chanchina player man to ber aron ni zoi bokang Tottenham Hotspur hian Matheus Fernandes chu pawmilen somriat panga an senglu tur thu an ti chiang towa medical test so anei angai to tonali po club lian tam tak ten hel vioma se European competition a inland phak lo tur Tottenham hian an changle don ta ane aman na tan pawmilen somko panga in club pahni te anin rema mimal thila po in rem na nei to bokin hemi chungchang hi frabi pon atar lang towa tuna tang rei lote anin senglut fel don ta ane Manchester United po transfer kungka in hongme ka latal na tok lo ma se Somerville chu senglu thei anin rin thuni jang khan an soya Sky Sport News in atar dan dan chuan in rem na an nei pui thei trep ni hin an soi West Ham United an relegate an player thate chu an chuak chhonual turangai ani mek chumi singa chun Somerville po aming arilian khop maya United team hian an senglu mai arinom chho tran ta hle Arsenal lampoin Trossard chu chuatir antum tange nge ni hin alanga nizan lama khan Turkish League club Besiktas sun senglu thei anin rin thu puang hin pawmilen sompasari velin dor antum ni hin alanga Arsenal lampoin anpum don ni hin an soitlat mai country tangin Trossard thi player chetak ni lo ma se player ngetlutuk lo kha ania khelna mun po achang tam lo hle hemi wangin Besiktas azomani point hilmak ani lo tura ngai ane Arsenal lampoin ni jang khan thu thar nei ko top site in atarlan dan chuan Alex Scott Dornon le antum ni hin alanga Scott manahin pawmilen somriat vel chu the chu antum ni hin an soi hemi chungchanga hian ni jang khan ko top site chun hi aron tar langa Arsenal team hian senglu antum ru hle a ang hle Gary Neville point thu thar aron neya FIFA World Cup khel me ka France team dang thei tur chu Argentina chau anum thu asoi Gary Neville chuan France team an khel dan hi enta ila an tha filor nak ane dang thei tur nai vai anom mai in ka hrelawa dang thei tur anomani chuan Argentina bak an nilawang ram dang te chu machon se an ne zel do na Argentina bak hin an dang thei do no ti hin aron soi khau mai Chelsea team tana lo in lando Chris Sutton point ni sang khan thu thar aron neya Portugal team ina anti sualian tak chu Cristiano Ronaldo full time an khel tir pop thin chu niin aron soi Chris Sutton chuan Ronaldo condition hi hrechiang se tunai thazoka inlan thei hi ane Roberto Martinez enthil atifu tok lova Ronaldo hi chu second half vela ben satang lu tur tok ani towa kumsomni pakhat mi ani towa ani hi chu ka za hle anti ma po that chu ala tharenga ma se minute som ko chung zak khel tur chun atlin to bik lo ani ti hin Chris Sutton chuan angai dan aron soi
Ballon d'Or te po lo dong to George Weah point thuthar aron nei ya tun din hmuna player thaber nia a hriat churun sahin lemin yamal mitam takin anti thrina ke ka ngai da nei ro ani ai chan Mbappe hi achung nung dai zok ti hin aron sai George Weah chuan tun nai an khel dan te han en ta ula ramro pui inel la lian kan tia po lemin yamal hi chu in la humang mi lawanga Kylian Mbappe ro kan mu chaumal mala FIFA World Cup hi atai moti mai tur ane chuwang chuan in tun din hmuna chuan anni pani khai khin chi anni lo ti hin aron sai Bradley Barcola po PSG lam chun achu an phal sakta ni in alanga Arsenal team zom an phal saktina ani ber mai chuti rol chun Arsenal team hen Barcola hi sengnu andu chuan sumero an the chuatam angai dona anin phal hle angayang PSG lam hen Barcola mana Euro makta doi za somthum pali vel an phut ni hin alanga hetiang za ta dor te chun an lei thei tur thu an soi to angreng khop maya an the chuangam po arinom lo ole hamichin hatun tumatan chon ni le mai se thlir tu te ka channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thuga soi tak meu ani like share le subscribe ba ka hype te khamin han ti sak le ta wala thongai nom tak te nen kanin mu chau chunzom le zel donia